Katanat CSR juga company Star Cement lumshnong hakakat hanyo tarik jamang arjar posau. Kelasam A ki kurs ujan cegi sop hongul kilong kemi berkisamla ki beladap syahikai hakakam sujan. Ia ketika program lapan long ha community hall lumshnong dak baburu ikaktin pira kabaong kakam su kam thain hakini kisngi bakerdukam kaklalong kakam lajong. U program manager juga tanat DCIC East Interior District Baji Espala ulalong kum ukongsan. Badeka program la penbit penbiang do manager CSR Star Cement ukong syok ke bora lembar kakenhun na katanat CSR. Habakran kum ukongsan ubaji Espala ulakan tui kini kibradep syahikai hakakam sujan. Bakin shimkia banang penhe syushu banwan ra ekajing yonong hakakamai kaji. Ulai kubleiru ikatanat CSR jongka Star Cement bakalala ban penlong kum yakaneka program. Baru kabalala ban penlong ekajing ajing hikai hakakam sujan. Uking syok ke bora ulong. Bakaneka degasin kebasan bakatanat CSR kalasa miki kors ujan syakitu kibla dap syahikai ulakan tu bakin tresh tom syushu ban kentiu kakam banung kalat kamai ban yang halaki jongki kejat badul aji mud yaki bansu yaki uniform school bandi syaki school baper daga jinga sungsu jimut lang berkibor pendek school kibal ajing kran ki kentubru uba em lang kila mare ubade UMDC katany baru local director jongka company Star Cement u unit head jongka Star Cement ulaksmia manjula wahe shnong ci rupi uba from rembai. Dengan dua ublay undang ibor susu yapi ba yakani ke mesin ke papiyo dipendengkan kenang bapinla ni yang kalau kerja cermojo papiyo ni ban yang kata kamai mo papiyo ban kamai ni nalade ke tangni diktian. Thank you so much sir ublay shibun nasasukan tu di jumlah local director lai meet teachers school mana pilihan besok lai meet teachers school nang iklam ngau orang ni late school amani yang primary dan si hejak li dan dus lapor sistem si hejak li boy betul siska semen dan sistem yang dapat usah dalam kam ji to ibi nang wo yo ji dan kam jing training yang ni staff semen ini lepas saat mango ke nang import susu ini o give get jatang pi itu ada EGP training lembaga skim na Yusuf hadu katete mendadak primak sendak workor ada di tanfi chong sapi pen pemom pen rumah kerekam liang lagi itu yang izin yo yang na depiang mah tak sedang menemun pi pen menemun pi pen iki kan yang pi dan leng sung ye jadi dan kuat em tam jinjerak na pa di pak menang em skim yang ini skim yang iyo PMHP skim Prime Minister Employment Generation Program dulu man interest uyo jinjarap na ba sorka yibiwan mi sana tembatai PNS hadipor ni inline program withdraw itu batai kala jadi dak tak tu kan ni dokumen pak islah iwa yibu apply yani skim juga tukar ni whether like kami tu stay Aadhaar PAN card yang pi passbook yang pi quotation yang masuk ada yang pi project report rural area certificate tadi masuk kami lang sabi na skim ni itu suau je lang ni phone emergency skim ni tapi PM Vishwakarma tapi PM Vishwakarma le ये बुला लोग को हम इसलिए ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि आप सेल्फ एम्पावर्ड हो जाए आप लोग अपने आप को एक डेवलप कर पाए तो यही हमारा ऑब्जेक्टिव था। लेकिन आज की इस डेट में मैं ये आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि ये जो बेसिक ट्रेनिंग से टेलरिंग का शायद ये हम और ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करेंगे बिकॉज द 130 टेलर्स फॉर एंटायर नॉर्थ इलाका नॉर्थ इज अ बिग नंबर। मैं सिर्फ यहाँ पे ट्रेनिंग्स के बारे में बताऊँगा तो इधर जो विलेज कवरेज है तो ये विलेज से लुमसुलों का लड़की लोग ही नहीं सीखा। यहाँ पे मैं देखा दाकिया से भी कुछ लड़की है, कुछ ट्रेनिंग्स हमारा रुम्बाई सांपलोंग उमकियांग ये सकरी लुमटोंग से लुममरली ये दूर दूर का बस से भी यहाँ पे ट्रेनिंग लिया था। तो मैं ये आप लोगों को ये बात बताता हूँ कि ये जो बेसिक ट्रेनिंग है ये शायद हम और ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करेंगे। आई थिंक दिस इज़ द लास्ट बेस्ट फॉर बेसिक ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग अभी बेसिक ट्रेनिंग नहीं होगा लेकिन ये मतलब ये नहीं कि ट्रेनिंग सेंटर बंद हो जाएगा।
हम क्या कर रहे हैं अभी, ये ट्रेनिंग सेंटर को दिसंबर तक यहाँ पे रखेंगे। अप टू दिसंबर हम यहाँ पे रखेंगे। फ्रॉम दिसंबर दिस ट्रेनिंग सेंटर विल बी शिफ्टेड टू आवर न्यू लोकेशन नियर टू आवर प्लांट। वहाँ पे हम इसको शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट करने के बाद कुछ सिलेक्टेड ट्रेनिंग होगा यहाँ पे। आप लोग आप दीजिए, मैं टीचर्स को ये असाइनमेंट देता हूँ, तो आप लोग के पास जितना भी हमारा लड़की है उनमें से हमको कम से कम 10 से 15 लड़की, हमको ऐसा लड़की चाहिए जो इसको एक एंटरप्रेन्योर मूड में इसको ले जाए। हम क्या करेंगे, इनको अगर चाहिए तो एडवांस ट्रेनिंग के लिए हम गुवाहाटी या बाहर भी भेज सकते हैं। और इनको क्या करना है, सिर्फ बेसिक ट्रेनिंग जो आप लोग को मिल गया तो मिल गया, उसके अलावा अभी स्कूल बैग, स्कूल यूनिफॉर्म, ये सब आपको स्टिच करना है, इसका तो सिलाना है। और उसके लिए जो सामग्री चाहिए, जो सामान चाहिए, वो CSR आप लोग को पहली बार में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। Yang mau sapu men nopo kantam le ya pi ki wada dek ya ka training kam wada te ki le wa aji ye to ai wa kani ka distribute ya ki ki kor sur wa HP ya to ile long ba ki ka kor ka man ka wi na ko wa ki ekre kan ya pi kantam pi wadi ya ki kor so kha Jadi yo orang menipor kamu pembankan jiwa dekat orang tu, wah setiap wah I bonsen, I mana kata kasap kata lini I untuk dengan kamu kan. Dan mereka kan tu ya pi ke udah dek ya kan ke training. Bo kecil kerpak pi kantan tu dek ya training pun kan kamu ya kan kasap kalau training tu wah pi dek. Dari sini yuk training yang tu ni, wakasap, ketap, penjaga talent, katam kesur, bahwa MP, katam MP yuk dia kejujukan. Dia katam dia penjam kami kan. Arhoi mana wasifat. Jadi dia dah orang bonsen bayu hati perlu yang ini. Apa orang kasih janji yang ini. Pun tu yang talent raya penjam kami kan. Dia kamu tu kamu you Kini kisni nga Muslim rayu tang sulong le, wajna ukor surok aktif lante. Kini te daw kam te ki kom entelen. You bile cha mobile ko fer bon ki gante. You wada chna repairing ya ki motor pa. Kam te ter ko man mechanic. Te kam kite ki banta wa usol wa penman kaya ki kon dari kasih janji yang iyok kira. Kalau di sosial hari wah bentuk ami kira ukor kira tubuh ami te repairing bike te intent atau kan? Mudok kilo kan, hidup kan di wada dayok kan kini training, lepas kini tailoring, kamu orang kisuk ni wah, hari di percang ni kinu bentar. Sebut kami kita uniform, kinu bentar. Tengah haji ayu yang wah, aku jangan depon ni, kiwa leo ya kini pikir surat nak kadi kan start company yang ni. Abi kita punya ye saving machine distribution okay abi tak. Terusnya bilasan sen penyu depon bagi perlu yang ni tu cakap ni ke area ke yang ni, ye man wada. Yo amna yo na chirupi ma tang seng mo umkyang ma una klerian ma suan su